Tripuरा Photo Media Association tei Tripura Indigenous People Press Association bodolni saitongma bai Khumpui Academy School ni Rwngsurungnai rokni uram no lahar pati mungo klaijak. Sangrongsala Khumpui Academy ni Rwngsurungnai khoroksa class 2 o Rwngsurungnai Hira Debbarma Khumpui Academy School buskangono lahar pati mung ungma bai beleka sago dukun mankha. Bonoji Bisakam nogoro horjaka abono kitingino sangrongsalo edise hapangni rung bedek tei luko hamkrai bedek ni samung charipang adong borom ganang Chittaranjan Debbarma ni thani koimung Bwlai yapharkha. Ini je serai studio incident mahai accident mahai tai accident tam tung abon noi karena sibina sem channel tabung sabre jai jibu refer plaje kani tarau abo jung khatamo amni la awai tam tung ngete ke siapa kan kai jibu ni tung sam kai te mo kai chuwa la ni no kai chuwa abon kami ti ti ya namai class 2 kita lalu so gini kaisa fokus tong nai cross kena ni ba lama juga ni mungkin patching hari apa Bwlai keno hambai sengtini oroma phaikia sini TIPPA tai sini TPMA sini je tini je incident engkha sini Khumpui Academy School buskango sini khoroksa takuk bin mung angke Hira Debbarma bo class 2 pori jongo bin babun mungke Milon Debbarma borok tisa kufur kamini angke je school buskango charai rok ni je omahai accident ro ngui no mano aboni bagai seng o jaga tini sini education bai ma lakhya bo no seng deputation haike kaisa memorandum rakha je school buskango at least speed breaker rana ni bagai ta school ni time o kaisa guard police guard eba kheba borno naikani khaina ne lama ro crossing ro khaina ni bagai abo kaisa khlainan belekhan nango nei seng kaisa memorandum ro kate kaisa gangke je chrai rong no to buma bu phasong rok ba bini guardian rok bo muruk phayo gangke borok je murugei o jaga tlangi thangpina na boni bagi school lo kaisa waiting room eba kheba school ni buskango phano kaisa tongthai asugui tongnani moto kaisa tin rok ni borok phan ব্যবস্থা khairnani bagi seng sini education bai malakya ke bo kogreka khanan bisingo no bo guard police guard ria phano oro kammo pion rok tongo borong 4-5 jon rong no abo naikani khainai guard hisabe no borong khlainai hini bo je manchak abo do khlainai ni bo kosika Bwlai ke hambai sengtini TIPPA tai TPMA ni bukhakte tini ni phungni 9:15 minute Khumpui school ni student class 2 o Rwngsurungnai tongnai Hira Debbarma bufan bumung ke Milon Debbarma kami ke tisau kupur kami bo class 2 o Rwngsurungnai tongo aboni yagulo 9:15 minute bo scooty bai accident mani bo emon ke accident kha aro scooty o tolao klai buljagi thang khaise belai injured ma bai puila bono khereng barat lang jakha aboni yagulo bono GBO refer khaijaka Oke, abon tu hai agi bu incident accident ungo, কিন্তু tabuk bongui tongo. Oke, abon tu ino ang sanam cuma kahai se, kaisa nukungni, kaisa buma bupa ngi, khoroksa serai no, dorok ni garjer ni kaisa bobisot. Oke, am tu hai serai rok class 2 orang Rwngsurungnai tong prose, abo hake incident ungo ke ba thui buthango, Khumpui school agi am hai gotra bongka, thui bu thui kya. Oke, abon bagi nujung abo hairokno jate buskangni salo tang thong nujung TPMA tai TIPPA miliwui sini motha miliwui seng tini education and PWD ni humble eko ni thani seng sini motha nengge jeng bono memorandum yapharkha ba deputation sanmung Bwlai yapharkha sanmung tongo sini school buskango speed breaker nani Oke, tai kisah ngangkai guardian rock
क्लास 2 1 केजी 1 केजी 2 रक पने फाइने रक गार्जेन रक फाइमन बागे बरंनि तंगा जागा क्रिन बागे आरो कायसा कायसा तंगथाय नासिंनि तंजन एकटा आव हाय जागा कायसा खाइरे थुं इंगा ताय गार्ड जे जागा स्कुल छुटि रुओ फायो थांगो लामा गाना इंगा जाते आरो बनो गार्ड रिजाकथुं आरो दारवान काहे तंगथुं इंगा पुलिस नि बखाक्ति बाहायनो ट्राफिक हाइके बरंनो सिकिउरिटी रिजाकना अंथुं होनो जों बनो सानमुं ब्लाय याफारखा पाइथागो जों कक सालायपुर बसाका एडिसि जे दाबुक जे टाउन फाइनान बागै आरो एडिसि नि ब्यूटिफिकेशन नि बागै जे प्रोजेक्ट रमजाक तंगमानि स्कुल बसकांगो कायसा ओभार ब्रिज जोंनाय गाबोन बागै बरक किसा लेरि तंगो आबनो खायजाया ब्यूटिफिकेशन का आबनो ओभार ब्रिज खाय रिजाकनि नि बसनो कग्रखा तै किसा साका ओबाहाय जे पार्टी मुं तंगमानि आ पार्टी मुं रक नेक्स्ट तो जाते तांगथुं आबाहाय नि उककनो चिनि ककनो खानायनबो साका खानानि बिसिंगनो आरो दारवान तंनाय पुलिस नि बागै पुलिस सिकिउरिटी ट्राफिक तंनाय ताय स्कुल अथॉरिटी नि बखाक्तै जे जागा आरो जाय रकनो स्कुल छुटि रिके हायबा रिजाल्ट टाइमो थानानि फाइनानि जागा आरो लामाओ गार्ड तंजांनाय बरक पिउन रकनो रजाकनाय खरनि खरतामके आबाहाय हिनै बचनो कग्रखा